In farmacia, në farmaci. Buongiorno dottore, vorrei qualcosa per l'influenza. Mirdita doktor, do të doja diçka për gripin. Preferisce delle bustine solubili o delle supposte? Dëshironi ilaçe që shkrihen apo supposte? Preferisco le bustine solubili. Preferoj ato që shkrihen. Ecco a lei, urdhëroni. Ma hanno un sapore troppo sgradevole? Kanë shije të keqe? No, sanno di arancia, io kanë shije portokalli. Che schifo, sa e shpifur. Non ci sono al gusto fragola? S'ka me shije lule shtrydhe? No, mi dispiace, jo më vjen keq. E al gusto frutti di bosco? Po me shije frutat e pyllit? Neanche, as këto. E allora prendo le supposte. E po mirë atëherë, po marr suppostet.